Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanteretan hadirin utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat kaula cintai, kaula amun jeki. Moga-moga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya laksanakan malam mungkin ini pondok pesantren Sunan Giri. Ben setuju si berdeki man kaman mulotan raja banyak manfaat. Berkati ben Allah terus berkati ben Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Muhammad areng-sareng bersama-sama nampaki kebahagiaan, kepungaan, puji syukur dari Allah atas lahirnya Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abae padati ummata. Moga dadi ummata sedeti kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad. Di ummata seesto Kanjeng Nabi. Dunia akhirat bade rombongan Kanjeng Nabi, bade beuna penderana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nang kenika selakar iblis saya terus oleh perhatian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kasoon dak ka Allah, terima kasih dak ka Allah paringi kepala rombongan Kanjeng Nabi Muhammad. Kesoon sekelangkung terima kasih dak ka Allah, muji dak ka Allah abai paringi imam Kanjeng Nabi Muhammad. Diparingi contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Diparingi orang tua dalam agama dalam tuntunan Allah. Paringi Kanjeng Nabi Muhammad. Diparingi pemimpin ben Allah, pemimpin abe Kanjeng Nabi Muhammad. Dipadeteng ben Allah dak kaabe. Dipadeti penyalur rahmat Allah. Rahmat si istimewa, si khusus, mun si umum kapi oleh. Rahmat si istimewa si bersampungan kebahagiaan, keuntungan, keselamatan, kebeciran sampai ke akhirat. Pada tipe penyalur sir-sir Allah, faith Allah, pada tipe penyalur nur Allah, pada tipe penyalur nur Allah. Kanjeng Nabi Muhammad terus sakhi ben para sahabat epon sampai para aulia ulama pewaris Kanjeng Nabi Muhammad. Selakar tugasnya para pewaris deka Kanjeng Nabi tugasnya mereka ngibah umat ke Allah, ngibah umat kebahagiaan sampai ke akhirat, ngibah dunia akhirat, ngibah karida Allah. Saya ke orang oleh dari Allah itunya akhirat.
Karena aulia-aulia nikah pikiran umat, pikiran agama, napa sih pikiran Kanjeng Nabi, abek nyampung napa sih pikiran tentang umat nikah. Itu di aten ada ke Allah. Pikiran agama, pikiran umat. Supaya kumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu kada dia kelawak umatnya. Kalau ciptakan umat ni kaya berat dengan Kanjeng Nabi sampai wafat umati. Sahabatullah setiap sujud ke Kanjeng Nabi umat hibah ke Allah. Sujud ke Kanjeng Nabi umat selalu hibah ke Allah. Doa anak Kanjeng Nabi sujud ke Kanjeng Nabi hibah ke Allah. Umat ni kan. Jadi pun orang perhatian dak ke agama umat ni kan perhatian dak ke umat perhatian bermasai. Terocak dak ke Allah. Nurut tuntunan Allah tak nurut tuntunan syaitan, tak nurut tuntunan iblis. Tamak syaitan, tuntunan syaitan iblis tamak, sombong, hasud, dengki. Tuntunan iblis ni kan. Setan, zalim, comoco, nipu, tuntunan iblis. Mereka untuk jaga umat supaya tak keluar terus jaga. Perlu kesabaran kan, perlu kesabaran. Paling pun anak lagi anak, memang pun anak nangis minta ampun, tidak pun nak kemi. Limpen atai kadang-kadang. Nyamana mbuk, nyamana yang tua. Napa buk-buk ke sana. Niki kelai. Kadang minta ampun dilimpen ngamuk-ngamuk. Napa masih yang jebegi ya. Niki punten kan. Niki butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ketika ini kan pahit manis kan. Kadang pahit, kadang manis ya. Sallallahu ala Muhammad. Semoga manfaat. Ada ke Kanjeng Nabi bangga dengan orang yang perhatian ke umat aku mana keamanan ekonomi kau lakon agama karena kenika saya tiap bareng sampai ke akhirat. Paling bagus bareng at-taqwa. Paling bagus bareng takwa, paling bagus sango takwa. Mereka hubungan dengan Allah. Ai jaga hubungan dengan Allah terus jaga hubungan umat dengan Allah. Libat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin datang ke mulotan buka atena ke Allah. Buka atena. Cerita tentang sahabat-sahabat gila cerita tentang aulia, tentang Kanjeng Nabi buka atena ke Allah. Buka atena. Anak kita nikah nyampung untuk Allah kabeh. Ate buka ke Allah. Gelek ngidingaki nyari taki napa tentang sahabat, tentang aulia, tentang Kanjeng Nabi, buka ate ke Allah. Abah selalu membuka hati untuk Allah. Malah tak apa soal lain. Atena ini buka, jak HP nama lo buka. Atena buka dak Gusti Allah. Atena buka. Yang aulia-aulia Atena buka Allah. HP ini buka, Atena tak buka. Atena buka Allah. Dibuka ke alam ni kan. Maca alam, maca apa abai buka Atena ke Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maca salat, buka Atena ke Allah. Utus Allahu Akbar Atena tak buka. Sal-sal sholat kan. Ya Atena tak buka. HP ini buka tapi Atena tak buka ke Allah. Sal-sal ya demikian. Apolong ben alam Atena tak buka ke Allah, sal-sal tapi ini. Tak tahu aja ni kan dari nur Kanjeng Nabi Muhammad kan. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah nur langit bumi. Tak temu ke ni kan demikian. Unzuru madza fis samawati. Perhatikan apa sih benih langit. Benih langit nak perhatikan.
Malaikat temu dekat apa sih di langit dan bumi? Malaikat temu buka hati untuk Gusti Allah, buka hati Allah, buka hati sallallahu alaihi Muhammad. Ini ke hati anjina Allah buka. Kamu kemanfaat. Kalau boleh buka tedungan tapi tak buka kain lain lah. Oh, bukan, mau nyalamur lagi. Buka untuk Gusti Allah sallallahu alaihi Muhammad. Wahai manfaat barakah. Karena berdoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ibu buka hati belajar, buka hati ke Allah manfaat dunia akhirat. Mun tak buka, maka Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha'. Lindungan dari hati si taat belum hadir dari Allah. Wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma'. Tak buka ke Allah, tak senak ngonak malah Allah pun. Ai secara mat, ai se pegel, ai se hasud, ai se aro nikah. Walang ni. Luar rafaten nama nosah, tapi dia lemah lebih cuba dari keben. Mantan selamat tak abad dengan jaga hati kulitan tretan ben Allah. Jaga zahir batin kulitan tretan selain ben Allah. Tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi. Berdek gabungan orang-orang soleh. Abad nak foto keluarga cakap ini ke umat Islam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhina biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka la darajat wa tuballighuna biha sawaya min jami'al khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbi qanina ma razaqtana barik lana fima ataitana. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati a'malana. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. ولا تكلنا إلى أنفسنا ظاهرا وباطنا. الحمد لله. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.